والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه wa ala hadza lan ing atase kila hadis kang wis den tinutur hikayatun utawi hikayatu Abi Qolabah utawi ceritae utawa hikayahe Abi Qolabah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Abi Qolabah. Wahya utawi hikayah iku ma barang ruwiya kang den riwayataken apa ma anahu sak temene Abi Qolabah iku ra'a ningali ing dalem mimpi fil manam ing dalem turu, ra'a ningali fil manam ing dalem turu yani mimpi, kana ono apa al kuburu kuburan iku qadin syaqqat teman-teman pecah apa si al kubur, qadin syaqqat teman-teman pecah apa si al-kubur, wa ambatuha hale utawi pira-pira wong mati ni al-kubur iku qad kharaju teman-teman padha metu, iku qad kharaju teman-teman padha metu sapa si amwat metu minha saking al-kubur. Wa qa'adu lan padha lungguh sapa si amwat lungguh ala syafiril kuburi ing atase pinggiri kuburan. Wa kana lan ana iku baina yadai kulli wahidin ing dalem saben-saben wong siji minhum saking amwat tobakun utawi wadah, tobakun utawi wadah min nurin saking cahaya. Wara'alan ningali sapa si Imam Abi Qolabah fima ing dalem barang bainahum ing dalem antarane bainahum ing dalem antarane kullu wahidin utawa amwat ningali rajulan ing wong lanang min jironihim saking tonggoe kullu wahidin utawa tonggoe amwat. Lam yaro kang ora ningali sapa si Abi Qolabah, ora ningali baina yadaihi ing dalem baina yadaihi ana ing dalem antarane napa niku antarane rajulan, baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe napa pinggir utawa ngersane si pundi sinten rajulan, ora ningali syai'an ing suwi-wiji min nurin saking cahaya. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun Abi Qolabah hu ing rajulan sing ketelek dalem tedung sarena. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun hu ing rajulan fakultu mongko matur sapa ingsun Abi Qolabah mali la ara baina yadaika nuran, mali ora ana utawi ingsun iku la ara ora ningali sapa ingsun baina yadaika ing dalem antarane sanding sira ora ningali nuron ing cahaya. Faqala mongko ngucap sapa al-mayyitu mayyit jadi neka cerita aki apa kelanceng nih cerita no. Imam Abi Qolabah situng bekto amempeh dari neka mempeh neka juga banyak pengaruh na mempeh neka. Cuma tergantung orang se amempeh. Adapun orang se amempeh berarti neka adalah firasat. Ittaqu firasatal mu'min, dabun Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ittaqu firasatal mukmin, tak aku akapi kakeh dek ka firasat. Firasat nika moro-moro tepak. Beda orang saya beri kelebihan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala nika nyaman firasat. Termasuk mempeh wahyu sobung. Keng juz'un minan nubuwah, termasuk di antara kenabian adalah lebat mempeh. Nabi Yusuf lebat mempeh. Nabi Yusuf lebat mempeh. Nabi Ibrahim nyempeli Nabi Ismail lebat mempeh. Nabi Ibrahim amempeh bahwa perintah bi Gusti Allah dalam mempena perintah bi Gusti Allah suruh nyempeli Nabi Ismail. Anak-anak saya soleh dari menjawab Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, neka mempena sampean perintah dari Gusti Allah lakonin wahai abah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kaulah dadi orang yang saya sabar. Lebat mempen Nabi Ibrahim. Bareng pun Nabi Ibrahim kebe ke tempat semakin bereneng Jamarat nikah dari Mekah pun siap memenggal, malaikat Jibril datang ibu embi gibas. Maka sampai makin orang akorban tak akorban anak, akorban embi. Bisa bayangkan saya kuat akorban anak. Tak ada orang saya kuat akorban anak, akorban embi. Ki ontong ki dengan orang ki akorban embi, pas akorban anak tak mungkin beda orang kuat kecuali orang-orang sekuat iman. Nabi Ibrahim lebat mempeh, Nabi Yusuf lebat mempeh. Jadi mohon beda orang mempeh, orang sesoleh sak mempeh benyakan bener sebab tedung orang saren orang sesoleh ini kata apa lebih saren gue lebih sampian. Atau dak kiblat di wudu mau coba nyak bacaan ayat kursi telokale serana orang tedung ayat maca ayat kursi sebelum tedung sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ngotos malaikat situng untuk ajaga orang nikah daripada gangguan sihir. Serana orang asaren sebelum tedung kelak maca ayat kursi dukale, maka Gusti Allah nugas malaikat dua untuk ajaga orang nikah supaya dia selamat. Seran orang sebelum tedung maca ayat kursi telokale, maka Allah Subhanahu wa taala ada budak malaikat dua saya tugas nyengke kaki kaping kok tibi saja ke. Tadi jarak berat sejak maca sebelum tedung. Bahkan orang ngamempe ni kecubunya macam. Beda samempe kening absaab ya beda. Bodoh saya pedok olar, ya pada olar berarti. Mai pedok olar ring kancan aja. Mau nih pedok olar, mau keke olar apa aja? Bodoh saya seneng deh, bodoh yang bini saya naksir. Iya olar aja saya terus. Cuma-cuma yang mempe. Cuma mau mempeh orang sesoleh kini ke termasuk amempe Imam Abu Qolabah nika ketengal beda kuburan minyak kuburan nika pecah ini syagat minyak wa amwatu hagat kharaju minha, sedangkan dari dalam kuburan nika keluar kapi ke atas kuburan. Wa qa'adu ala syafiril gubur, orang-orang saya keluar dari alam kubur ni kepada toju bedeneng pengkir-pengkir sereng kuburan gila. Tung situng orang saya keluar dari kuburan ni kan ngebah tabak, ngebah beda min nurin dari nur cahaya. Tung situng orang saya ketengal bi Sayyidina Imam Abi Qolabah. Aneh. Beda situng rojulan min jiranihim, dari tanggana, dari sebelahna nikah, dari sebelahna orang-orang sepada ngibebodo dari tobak, dari nur cahaya kala lam yara baina yadayhi syai'an min nurin, tak ngibebodo dari cahaya, tak ngibebodo dari nur, dari cahaya. Tuh hari mata ada pada bi lain aja Imam Abu Qolabah lain yang ngibebodo dari nur, dari cahaya, waria tak ngibebodo apa.
lam yara baina yadayhi syai'an min nurin, tak ngetela ngebe cahaya ngebe nur, padahal lain ngebe keluar ngebe cahaya ngebe beda dari cahaya. Penasaran Imam Abi Qulabah tanya, mali la ara baina yadayka nuran, engkau nyaksiin kakek mata sampian tak ngebe cahaya yang kanca-kancana sampian, mata apa debi lain sampian neka tak ngiba panapa neka lain ngebe bodoh dari emas napa dari cahaya, sementara sampian tak ngiba dari cahaya. Faqala maka jawab si mayit, faqala maka jawab sapa al mayyitu mayit, inna liha ulai, sak temene iku tetep kaduwe wong akeh amwat sing ngiba cahaya kele, auladan ono piro-piro anak, wa asdiqa alan piro-piro konco, yahduna kang podo paring hadiah sapa si aulad wa asdiqa ilaihim maring haula, paring hadiah khairon ing kebagusan, wa yatasaddaquna lan podo sedekah sapa si haula li ajlihim krana arae haula. Wa hadza utawi iki nur iku an-nuru cahaya, mimma saking barang yahduna kang padha awe hadiah sapa si wong akeh, sapa si niku aulad wa asdiqa ilaihim maring haula. Oh senika orang-orang sing bebeda dari cahaya kasa tepak apa anak Gus bagus kabi, kancan Gus bagus kabi. Perlu perhatian dua ini, anak kanca ini ke perhatian engku beri perhatian khusus. Rosaka orang ini ke sebab dari kanca, anil mar'i la tas'al wa sal'an garinihi fa innal garina bil magarini yaqtadi. Mun sampeyan tahu bagus orang tau satanyaki bagus sekelakon alumni dimah, anak sapa lulusan dimah jauh gelu tanyaki kancana sapa cukup. Asdiqa ini penting, akan casera ini kejugan sampai ke kuburan manfaat sampai akan casera. Ya bakhtukum, berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang mau berakrab, berdekatan dengan orang-orang yang soleh. Andi kanca-kanca orang sebisa atuaki kesampian, andi kanca sebisa eleng kesampian dek kebagusan ki bedereng tua beki ke keluarga nasera boy. Niat teh sampai tak niat. Gusti Allah ni kata cerek, Gusti Allah ni kata perhitungan. Berarti kok orang tang kenceran, semakin beki semakin banyak kencerna sampian. Benian bi orang soki sabaring mau beri ke ruas sepolo jadi seketebu mon Gusti Allah enten aparing beri ruah beki ke ruah kapi. Semakin raja kencerna. Aniat hadir majelis ngaji ngakne kegenceran bagi kering sepo sampun sobung umur sopa jeneng kuburan gele tak tek dentean dari orang lain cukup kan anak bi kanca neka manfaatan di anak bi kanca sebagus nih. Wa yatasaddaquna li ajlihim, ban orang-orang gele asedekah kang kuy orang-orang se andi cahaya gele. Wa hadzan nuru mimma yahdunahu ilaihim. Nah, cahaya saya teku bi orang-orang gelak aneka adalah cahaya dari apa saya hadiahki dari orang-orang seodi iki peneka anak-anak ben kancan beki dekat orang-orang sandi cahaya gelak. Nah, kula tepak selopot jan. Mun karua bat hebat anak anterpenter kancana pacet kanca orang se nagna melolo kancana. Rosaka orang dari kanca. Rosaka orang dari kancah, dari pergaulan, makin pergaulan pun nggak nikah pak, sangat ngebeteraki punan pergaulan makin nikah. Lah tepak orang setandi cahaya ini ketepak selopot. Wakana lan ono li katwi ingsun sopo ibnun anak ghairu salihin kang ora soleh.
wala yad'u lan ora gelem dongaaken sapa si ibnun, ora gelem dongakno li maring kula, wala yatasaddaqu lan ora gelem sedekah sapa si ibnun li ajli krana kula, wali hadza lan krana ikilah la yad'u li wala yatasaddaqa li ajli, la nura ora ana nur iku maujud li kadwe kula, wa ana utawi ingsun iku khajalun wirang kula todus baina jironing dalem tangga-tangga kula, wa ana utawi kula iku khajalun wirang utawa isin sapa kula, isin napa niku baina jironi ing dalem antarane tangga-tangga kula, tepak kula tepak selopot kula Imam Abi Qalabah kulan di anak tak nangkung telo anak kula nyaman tok nakoen kafirun dolimun fasikun pada musun pangeran kabeh yen kita pak ada ya kengtang tambahan ya mami ada anak telo cek ibnu neto mak bae bene-bene ngebair ya keng kena genaan cerita angkep pelapan nyaman netok jubu nah kok anak pertama kafirun, anak kedua dolimun, anak ketiga pasikun musun pangeran kabeh wis naudzubillah. Akhir kula todu sendi anak ngak nikah cak akhirnya mantu sama lolo ke kula zina mabuk depak ke kula tak bejeng tak pasah depak ke kula. Jadi mula orang todus bi anak ning dunia ini sampai ke akhirat todus. Mun sampean mangkene peta kerjet ning dunia bi anak kuaku ning kuburan ini sampean lebih tekerjet. Dididik sare orang, dididik urusan bi orang, dididik nyala ke orang, sampean peta kedek peta kerjet kuaku ning kuburan wallahi sampean lebih tekerjet. Mun sampean ampun bangga bi anak, seneng bi anak, qurratu ain, sampean sompek anak bisa menghibur. Remaja carana didik kadari kira-kira. Beda kana kene telasan bakal dateng nih kan. Tak ada pada bi kanjana main kulam bina anyar kakana naman nyaman gojok kapi karo beda kana situng nih nangis tok. Situng nih kata apa debiin lain nah. Kancana pada seneng, kancana pada ngakan man nyaman, kancana pada akejo jat paca telah seneng anak kene matamu yule sangu keng nyetor kambun ke panjengan setahun sekalian ya pelakuanan. Akhirnya tanya aki bi orang selebet neng pinggir jalan, siapa kakek? Mak nangis tak pada bi lain kakek. Warwa kancana kakek aku aja kapi amen kakek mak nangis bi tiban apa sih terjadi kakek mikir apa? Sama mana kakek banyak tusan kakek tusan itu catat. Sama mana kakek aroma sebanyak salan kakek itu catat. Jawab bi kanak kene nikah. Wala tasma' qaulallahi tabaraka wa ta'ala apa sampeyan tak mireng debun Allah Subhanahu wa ta'ala waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa sampeyan tahu ning cek bawa peroditan apa yang nerakane ke beto bi manusa sampeyan ning peroditan enten peroditan ini tak moro langsung kaju raja dari kaju kene kula takut termasuk bagian dari peroditan mereka karena kene ini kebiasaan saya kebai ngodiin apoi raja. Ajib man anta yarhamukallah siapa kiri kanak kene anak Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib ibu Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kula adalah Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali bin Abi Talib
kini lan di rasa takut ke neraka Pak. Kene lah nangis takut deti bagian daripada peroditan apa neraka, karena neraka tak langsung paraja bi bahan saja raja tanton seni kini kada ri segabe peroditan tatal ibarat kaju apa tatal orang ngoper tak langsung raja kada bi barang si kini kada kaju kene baru mulai raja kaju seraja pemasuk kula takut bagian termasuk kaju kene nikah ajib derem cara nadi di anak nikah kira-kira di saat seneng di saat napa nyaman telasan ada orang susah tapi kanak nikah mikirkan neraka Allahu Akbar derem cara nadi di anak kadang nikah kira-kira Masya Allah beda boleh bekto telasan kanak kene nikah pola na ring tua na tak bisa meliaki kelampi ka anak cong sepora na bapak na tandi pese meliakin telasan kaki na meliakin angkui seanyar sarong anyar kelampi anyar sandal sepatu anyar embun ngocak cong seporan kau tak bisa beri ngakan kaki senyaman nak tak bisa beri cocon senyaman tak meliaki es krim mengakan permen senis manis dak kaki na wahai bapak badibu telasan kang kui kulah benih kelampi anyar benih kakanan nyaman telasan kang kui kaulah mon sampian ridho ka kaulah nika termasuk telasan bagi kaulah ki kene le nyari ridho na ring tua pas dek rem cara adidik ngane kira-kira oleh karena adin tu perhati aki yongku nika karena kesibisanya lemah taki kaul mancinengan paki dengan alam kubur sampai ke akhirat angok tandi anak timbang di anak tapi mon model ngak nikah metodus kering tua mata kerjat kering tua kini dunya maka sampai ke akhirat pasti mata kerjat kering sepona akhir ampun falamma intabaha semangsani wis ngelilir sapa Abu Qalabah Imam Abu Qalabah da'a mongko manggil mongko nyeluk manggil nimbali sapa si Abu Qalabah ibnahu ing anak ing putrane Abu Qalabah wa akhbarahu lan nyeritaaken sapa si Abu Qalabahu napa niku ing lan nyeritaaken sapa si Abu Qalabahu ing ibnahu ing ibnun nyeritakno bima kelawan barang roa kang mimpi sapa si Abu Qalabah ing emma faqala mongko ngucap sapa si ibnuhu al-ana faqala mongko ngucap sapa ali ibnu anak rupane ucapane ana tubtu ala yadika fala a'udu ila ma kuntu alaih abadan wahai abah ana utawi ingsun iku tubetu tobat kula ala yadika ing atase tangan panjenengan fala a'udu mongko ora baleni kula ilama maring barang kuntu kang ana kula alaihi ing atase ma abadan ing dalem saklawase kula asompak ke panjenengan ya dan panjenengan wahai abah merengaki cerita na sampian sehingga ini kegrimesen kula karena cinta ben sayang ke panjenengan ana tubtu ala yadika kaula atobat mangken ya dan panjenengan fala a'udu ila ma kuntu alaih kula tak belia boleh dek kelakuan-kelakuan sekira mata kerjat ke panjenengan abadan saabita caan putrana Imam Abu Qalabah fashtaghala mongko ketungkul mongko sibuk sapa si ibnuhu sibuk bi taati kelawan penggawean taat wa du'ai lan doa wat tasadduq lan napa niku wat tasadduqi lan sedekah an abihi saking bapake niku wau abi ibnihi li ajrihi krana abihi wa tasadduqi lan sedekah an abihi saking abai ibnihi ibnahu li ajlihi krono arai abihi wa akhirnya potrono gelo belajar taat belajar doa belajar sodako ki odi bapaan Abi Qalabah niki ki beda tapi pun belajarin asodako sopaja ku congkok ku mate sedekain katariyana le bapaan ki beda tapi belajar tahadus min nikmah alhamdulillah fakir kulah TV mana ibadah orang
Neng bong-embong ketengal setedung neng beca kadang bedereng nyari rosoan tahadus bini mak karena ini kepelajaran dari guru dan kaula anak-anak sorobeki nyokeno telo ibu edeng kanak ketelo ngomong pendungan nih ngono kadang leme ibu edeng nyokeno tedung neng cak becak saya kok melkok po sepo karo belajarin dingin bayi jasim sini ke pak bodoh katon pak salba dereng sombengen Mas Ahmad kini nege pakon asodako salba de sombengen neng bong embong bon beda kuburan ambu kule supir pakon ambu muhibullah leren le ono kuburan ambu kuburan buka kaca bukaan kocoy ayah Ahmad uluk salam cek anak kene uluk salamnya tak tepak kubur jalan boleh tina masih tak tepak lah bahasa anak-anak kene cek belajar medit anak nikah ya cong mun beda kancana cek akan loh erep loh takut yambong belajar medit wireng tuan nanti belajar loman nanti belajar sodako ini kebuktian sahabat Abi Qolabah nikah mereng cerita ngak nikah anak-anak tempeli panane panggil mulai nikah bah kula sompa kula atopet tak beli ada kelakuan semata kerjat ke panjenengan kau belajar taat belajar sodako karena panjenengan ban ibadah Masya Allah berdereng tua melajari dari situ cari nyongo orkes anane pekol kok sirwa joget anan beri atas alhamdulillah ki ala kulli hal mohon pacet orang di saat orang ni kepada ancor kapi kengki berde keluarga na orang saya akhlaka kini ke ibarat kajuan pada mate keng odik ning tengah kajuan se mate di saat daun-daunan rontok kapi ki berde daun se biru tak pun bitibian tapi pun ketengal di saat lain rontok kembang rontok daun ki berde orang reki se bagus akhlaka se odik akhlaka siki kelem melajari anak solat berjamaah melajarin Al-Quran, melajari sodakoh, wow, luar biasa pon nikah. Pon, situng betul amin pepole sahabat Abu Qolabah nikah. Bareng pon mereng potrangak nikah. Ampun legeh, jember, cek bawa anak gelak janji, belajar sodakoh, belajar taat, belajar doa, belajar doa nan. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira papal doa nik keputrane sampeyan nih sing sa apal bi tak lemah tua masih lah apal arab karena bener anak saya soleh senikah oleh karena gak dinto penting dua hal nikah anak didik patepak dua kanca urus pendidikan tok tak cukup mun sampeyan tak ngurus anak kancana siapa syukurlah anak gelek nikah pun lek didik akan cas tepak cukup lah Pak tenang Pak mak bisa orang tua rengedeh tedung akan nyaman ningkel anak tak tahu akan cas apa jeung edima apa seta apa sah tak urus tapi orang tua nak bisa tedunget dengakan nyaman sama sekali tadi rasa kebetir rasa gerimesan rasa takut dek budi hari pas jadi apa ini kesalahan di orang tua jadi mohon beda anak bagus insya Allah orang tua nasi ngarap aki kebagus negela al walad sirul walid anak ni rahasia na bapak anak nikah rahasiana bapak al walad sirrul walid anak rahasia daripada bapak sampean terus tahu kata apa rahasia na keluarga aja tahu saya tanya aki cukup congoanan kata apa kelakon berarti gila bapak unjuk bagus berarti bilang kata jiri bilang keng setia lambu al walad sirrul walid pasti nikah bapak nikah rahasia anak tak mungkin buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya ongguan baca bapak kencing berdiri anak kencing lari iya baca bapak kencing lari sekejap aki bapak ni kencing
Bila sampean namen bungkana pao ya tombu pao nyaman ekakan manis rasana. Tak kira sampean mau namen jere atau buah pao, buah pao tak mungkin jere ya tetap jere ekakan ya senep ke tabu. Tapi ki ada kata terlambat. Sokore jaga ki jaga ongku perhati ki ongku dua nih kak. Pendidikannya bi akan cah. Pekerang urusan akan cah nih. Bumo nenten tolos pak tolos. Ki neng tunya lama susah. Ki neng tunya mata kedak mata kerjat. Wallahi neng akhirat mata kedak mata kerjat lebih mesarah mata kedan dan mata kerjat. Mulai sampean makin todus apa todus biana. Wallahi ku neng akhirat engarsane pun Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih todus pole. Minta pertanggungan jawab bagi tining Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada kayak apa? Imam Abi Qolabah. Becreh mon sampeyan di anak saya soleh. Ya bakhtukum, berbahagialah dan beruntunglah orang sandi anak saya soleh. Ya wailakum, keng celaka orang menabi orang ni ka andi ketoronan se bengal kering sepona mata kerjat kering sepona. Ya wailakum, celaka orang kadaria neng dunya celaka akhirat pasti celaka. Al walad sirul walid, anak ni kerahasiaan aja bapak. Mun sambian tawa kata apa kelakuan bapak cukup congok anak kata apa kelakuan, kata apa tata kerama, kata apa akhlak. Mun sambian bagus tahu bagus nggak apa nak kanak jadi tahu saya congok kata apa kancana cukup akan cas apa. Oh remaja masjid, oh ahli solawat, penyamun, penyanyi, pecandu, wes nyandu tetina. Jak masa aman, jak masa tenang kuliah sambian. Walaupun dedek lem Ka'bah nan sambian. Jak karo dedek neng Pajaran, jak karo dedek neng Kabupaten Pasuruan. Mun parlo dedek lem Ka'bah, jak keluar dari Ka'bah 30 tahun. Seminggu akan cebi ring coba. Elang 30 tahun, Pak. Hah? Elang 30 tahun. Oleh karena itu ibarat ring abangun pondasi ini kedua makin nih kah pendidikan anak nomor 2 akan cah bergaul bi siapa 2 nih ke pondasi punan mun sampean 2 nih ke lopot kapi punan paham iki mata ya belugul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Kapankah pembangunan ini selesai? Yauman tamamahu idza kunta tabnihi mun sampean abangun wa ghairuka yahdimuhu keng lainnya sampean ngerosak kancana ngerosak pergaulan ngerosak kebiasaan ngerosak atau perosak akhlak ngerosak pak abitin sampean bangun mon parlo 100 tahun sampai na dedek kenge perosak bi kancah pergaulan ada guna apa tak bakal selesai gulu manjenengan tapi mon pondasi na mapan bangunan neka mapan angin santa insyaallah tak goyah bodo ocean insyaallah tak pucor apa bangunan siap menerima tantangan siap menerima daripada ujian karena odik neka pada di atas arena pertandingan sedi akimoso bi Gusti Allah beda setan beda saruba setan beda saruba manusia minal jinnati wan nas beda dari jin beda dari bangsa manusia setan neka saya bakal ngerosak panjenengan maka ada kenikmatan seabadi ada kenikmatan sehakiki melainkan kenikmatan ibri anak sesoleh sobung bonan semua kenikmatan akan berpisah daripada kita kenikmatan apa ngode bekal tua kenikmatan apa soki bekal tandi kenikmatan jabatan bekal pensiun kenikmatan apa kenikmatan odi pasti mate beda situng nikmat tak sapesa anak saya soleh ni'amal ilahi alal ibadi kathiratun wa ajallahunna salahul auladi nikmat dari Gusti Allah ni kebenyak teh keneng bitong
paling agung nikmat mun sampeyan andi anak sesoleh. Iya, lagu nih ya tepat ni amal ilahi alal ibadi kathiratun. Lagu nama jiji lagu apa kela mak berdetung buntung ada ya. Nemu di lagu dan kok tato ngeding deh ya kaset ya tada TV tada mek berdetung buntung tahimi me beda ya deh nang kok tak aduh tambah senep tabu ngideng lagu nih mon suara nasine semua nyaman majine kakek lah ibarat penyanyi idalai rela pahala lagu tahimi kalau nyamanan ki buru ji ya maula ya sholli wasal roknya roknya pak napa deki lagu goyang dombret katur ya maula ya sholli ya sol ya deh ya deki lagu apa maji jajan kok kikirnya ada senyaman boleh lah nama ji insyaallah termoga itu ilmu manfaat perhati aki anak dua nih genggi dede napa nomor 2 akanca mon pondasi nama apaan insyaallah sampean mulai apa bunga apa seneng apa tentrem bi anak apa marem bi anak apa celep ate bi anak demi Allah neng kuburan lebih celep sampean insyaallah tapi neng tunya pun apa susah apa repot apa sengsara lebih sengsara boleh burung ke swarga ke antara ke swarga gara-gara anak gila termoga ilmu manfaat amin Allahumma amin waro'a abi qalabah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون